Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Yin soha bang snap yep. Si kalong siya kapura mi play. Operator siya ni hagani ka siya lenti. Kalong kapura to snow tanak. Bakini kinawam ji kilawan bra. Hadin ba keladat kani ka siya tay. Hagani ka all party meeting. Malaysia kalau sempur hadu kumba jansau kata dari nomor babun kita keren kelan ya segi balik mansnutu dan mereka semua tu nak masuk salam bagi orang ji kerana ban convince hagani ke all party meeting badan kan dan review yang kami ke resolution policy semua tu nak apakah kata komiti, apakah sarkar ketum, kalau sini kerai, ban Thaw sini sarkar, ban Thaw, ia kata ke expert komiti, ban review, ia kata ke reception policy. Ini job, tenda ini pada ban hun. Ini job. Tambangin pariban hun. Sedang nama kita tahu. Nalanya kejoa kumbu noyam jangkale ke parti. Kumbu nala keren syai. Lemdang iyo daga Jingthoh kabasyai. Baka sarkar kan constitute ia kene ke expert committee to review ia kene reservation policy ngam pak Sangeh ia kene ke Nyenang pala awan kolaf, ya kani ke jeki ke jeki. Or na snuthu, natagasi, ngan baharu ulasya misa, ngan pendet kendai kiri bisi, agak jeka jeki. Balasai, ngan rum syakasi ke syikau. Kegasyong, hagani ke sarkar. Laga ketua bagai ke program begini ke agitation jika ikut no kita akan start ban penpoi ini akan notification. Data harus kita kapor. Sebenarnya kita cuci ke parti. Ini sekolah, ini sertifikasi.